Dobro dan još jednom. Lijepa stvar je govoriti o olimpizmu, o olimpijcima, posebice o hrvatskim olimpijcima. Međutim, kad govorimo o hrvatskim olimpijcima, onda najčešće govorimo o ovima današnjima. Rijetko se sjetimo onih od prije. Recimo iz 1952. Helsinkija. Gospodin Tito Barać je danas s nama. Gospodine Barać, 1952. Koje su vaše sjećanja, prva sjećanja ovako kad vam sad kažem Olimpijske igre u Helsinki? Sjećanja u športskom smislu donekle, a u ovom drugom polako je tu magli već. To je ipak 50 godina. Koja su to sportska lijepa sjećanja, nadam se? A lijepa, nije samo bio Helsinki. Bile su i druge regate po svijetu, nazovimo, po Europi, ali to nije nešto što je moralo ostati u nekom velikom sjećanju. U ovom trenutku ste najstariji olimpijac u Hrvatskoj. Što to znači za vas olimpijac? Što to znači biti olimpijac? Što to znači biti na olimpijskim igrama? Ja mislim, kad se izuzme sport za koji idete, koji ste izabrani, da je to jedno fantastično druženje sa svim športovima, upoznate, dakle, prvake, nazovimo tako. Vi ste imali dobru sreću da ste jako puno se družili u to doba sa drugim sportašima. Jako puno i bili smo skupa i izlazili smo skupa. Tu moram malo povući jednu paralelu sa današnjicom. Isto smo se tukli sa Rusima. Bilo nam je zabranjeno odlaziti sam vani. Imali smo uvijek pratnju, jer je jedna baza ruska bila blizu Helsinkija. Nama je bilo rečeno, ako vas otmu, mi vas ne možemo vratiti. Tako je bilo. Tako da smo uvijek bili u nekoj grupi miješano. Nije to bilo da bi bili, to je broj 1, a broj 2 nije bilo tada selo ko danas. Tada. Jedan dio mali je bio, ne radi se samo od nama, to je cijeli svijet bio, smješten u selu, a mi ostali smo bili smješteni privatno po stanovima. Valjda su oni ispraznili, ne znamo, jer nikoga nije bilo. Mi smo dobili kompletni stan sa svom, ne hranom, nego sve svim potrebštinama u stanu na raspolaganju. Tako da smo bili dosta rastreseni, ono da kažem. To je broj 1, a broj 2 nismo išli iz jednog drugog razloga. Šta u Finskoj najprije je jezik koji je jedini sličan Mađarima. To je isti koren. Vrlo malo se tada govorilo engleski. Nešto ste mogli na engleski se dogovoriti. Neko je znao neki drugi jezik. I sad bili su već tramvaji, bili su autobusi. Čujete, stalno smo bili u Trenerci, pa onda je svakako ako ste zapitali policajca da ste se izgubili, onda je prvi auto zaustavio, sjeo s vama u auto i doveo vas skupa. Tu su bili... Fini neki ljudi, Finci, a? Fini. To je broj 1, ali broj 2 što je nama spravilo velike poteškoće, to je bio dan. Mi noći nismo imali tada. Dan je 24 sata. S tim da sunce kruži na horizont i diže se gore. I onda dok smo mi se privikli na to, onda smo pjevali pa onda bi izašli. Taj narod, ti Finci, vrlo uslužni. Oni bi izašli onako
noćnim košuljama, slušati te Klapsko pjevanje. Klapsko pjevanje. Eto, mislim, to je oni prvi dojmovi. Ne znam šta bi vam... Kako ste uopće došli u olimpijsku ekipu? To je možda najteža stvar koju smo prošli. Ja ću vam krenuti. Mi smo krenuli iz Splita. Dakle, vlak je išao jednu noć. Tada brže nego danas, do duše. U Zagrebu smo bili 8 dana, jer se u Zagrebu krojilo odijela za svih od Kangarna. A tad je to bio pojam, u to doba toga nije bilo. I odavljen smo išli vlakom za Minhen, dnevnim, brzim, dakle Minhen, 1 dan. Onda je došla noć, Minhen, Kopenhagen, cijela noć. Onda je prošao još 1 dan, iz Kopenhagena trajekt, ali nas nije sa vagonima, samo spavača kola, prebacivalo u Švedsku, Malmu. I sad je taj 1 dan bio u Švedskoj, do navečer, kad smo letili iz Štokholma za Helsinki. A mi smo letili sa jednim američkim avionom, to su bili, je li to Constellation ili ovako ne. To su propeleri bili, svakako nije bilo jedan opet noćni let. U 3 sata ujutro, 2 sata, ali noćni dnevni. Eto, toliko smo stali do Helsinki. Na čemu ste jedrili zapravo? Ste svoju jedrilicu imali ili ste morali na posuđenoj biti? Sad s jedrilicom je bilo ovako. Bogate zemlje su dovele, Amerika, Italija, Francuska, ne znam i tako dalje. Oni su uglavnom došli sa ratnim brodovima na kojima su bile te jedrilice, bile 5 klasa. Mi smo imali samo 2 klase. Oni su došli sa brodovima gotovim, posadama, spustili su u more i oni su odmah počeli. Nama je tadašnji Transjug ukrcao jedrilicu 20 dana na rijeci prije početka olimpijade. S tim da je morao skinuti kobiljicu ispod, jer nije mogao na vagonu. To su odšarafili. I kad smo mi došli u Helsinki, išli smo odmah jasno u red jedrilicu. Došla je jedrilica, ali se Kolombo izgubila. Tako da je bilo tu trske, ne znam, vodstvo. Ja znam, konačno sve našli. Našli sve. Dakle, odmah je počelo, dok su drugi već jedrili, mi smo se bavili oko toga. Pjevali klapska. Sistem tada natjecanja nije bio ko danas. Jer je bodovanje bilo tako da ste morali imati rezervu za svaki brod. Da se slučajno neko razboli, onda mora upast neko drugi radi bodovanja. Tako da smo imali, ili ovi bogatiji su imali još jedan brod sa kompletnom posadom, a mi siromašniji smo imali dodatne ljude koji su čekali eventualno ako se nešto dogodi. Upravo zbog toga čini mi se da jedno vrijeme vam nisu priznavali status olimpijca. Pa kod nas, ja sam to donio da vam pokažem, taj spisak. Sad moram biti malo i, mogu li biti malo bezobrazan? Apsolutno, to je takva televizija. Kad su naše posade bile određene,
A sve išlo preko Beograda tada. U Beogradu je bio Savez jedriličarski za Jugoslaviju. Onda zadnji čas u Zagrebu su skinili 4 naša čovjeka koji su bili već sa pasošima, Poslije smo doznali da su tu bile opet neke zavrzlame, da je neko upao tamo, ne znam. Tako da tu, ne znam šta bi vam rekao. Dobro se završilo. Olimpijac ste ipak na kraju. Provjerili smo. Piše u knjigama da jeste. Ne. Ja sam čak jednu regatu učinio. Jer mene su zvali u to doba, vidjet ćete na slici, kapetan Bonaca. Znate što je Bonac? Dakle, bez vjetra. Jer kad je puvao vjetar, ja sam imao 75 kila tada. Onda sam ja bio gotov. Nisam imao težine i moj forokista, jer to je taka jedrilica. Nije išlo. Ali kad je bilo malo vjetra, onda zato su me izvali tako. Tu sam bio i među prvim. Koje ste rezultate morali napraviti prije olimpijskih igara da biste uopće došli u olimpijski tim? Mi smo tačno godinu dana pravili regate raznorazne na raznim mjestima. Međutim, ja sam bio u Mornara. Tad je Mornar osnovao klub. Sad bi bilo nezgodno da idem govoriti da sam prije toga bio u Labuda, pa smo iz raznih razloga prešli u Mornara, jer Mornar je bila mornarica koja imala novaca i jednostavno je dobila nalog, zgradit ćete 5 brodova ove klase, 5 brodova, a Labud je bio privatna. I tamo niste imali gdje jedriti, vi ste čekali. Ja sam danima znao čekat da me neko pozove da uzmem kormilo. I imali smo tu jedrilicu, ali su Lošinjani bili ispred svih. I prvak svijeta i ovaj koji je zastupao nas su Lošinjani. I oni su imali brodogradilište i konačno se napravila kod njih jedna taj star Stela, kako je neko Zvijezda. A drugi su kupovali to, a to je bilo skupo. U to doba je bilo, 2 firme su radile, obe firme američke, jedna se zvala Mitchell, a druga Lippincott. I ko je kupio tu Stelu i jedra uz to, a mi smo imali do tada jedra Duga Resa smo im izvali. Uplatnena. A počeo je Dakron. Tek je počeo. I uspjeli smo, Mornarica je uspjela nam dobiti 2 jedra. Jedno za jaki vjetar, jedno za srednji vjetar. Kako sam znao talijanski govorit i u istom restoranu smo stol do stola sjedili sa Talijancima i Talijan Strolino poznati, daleko tada ispred svih, on je posvojio zlatnu medalju. Jednostavno me naučio neke stvari odmah, njemu nije to bio stariji, kapetan je bio duge plovidbe. On je svaku regatu, 7 regata iz jednog sanduka vadio novo jedro. Dakle, isto kada svako jutro idete negdje sa novom košuljom. Zašto? Jer taj Dakron tada još nije bilo ono što je danas. Tehnika toga. On se širio, pogotovo na suncu. Tako da, jasno da niste imali, vi ste imali jedno jedro i
Na kojem ste i trenirali, i nastupali, i motali. Sve. A brod smo imali teži, kad se mjerilo brodove, sjećam se dobro, njegov brod je bio 205 kila lakši od našega. To je već itekako zanimljiv podatak. Vučete beskorisno. Evo, moj sin danas ima brod svjetske klase, jer ti brodovi su naše teži od 900 kila, njihov danas teži 600, ja ne znam, ili... Je li vam drago da ste uspjeli sina zaraziti sa jedriličarstvom? Da ste prenijeli na njega tu ljubav? Prenio na njega, čujete. Prenio. Pa... čujete, ja sam kriv. Niste krivi. I kriv sam ja posredno jer ja nisam imao para. Ja sam bio student. Tad sam ja bio student, ja sam morao završiti fakultet. Otac je radio, mama nije radila. Ja i sestra smo studirali, na očevu plaću je sve bilo u Zagrebu. Nešto malo me klub pomagao, ali to nije Ali i neki prijatelji nogometni za vrijeme olimpijskih igara? A sada, za vrijeme olimpijskih igara, mi smo ovako bili. Svaki dan koji ste bili prisutni, jer mi smo bili i prije i kasnije, dugo je to jedrenje bilo. Jer kako je neko završio, onako je odmah ga kući da ide. Dobivali smo $1.20 dnevnicu. Tringet, kada možemo popiti neki tamo, recimo Šabezo se onda zvalo ili ne znam kako. Ja sam to štedio, a Vukas je plaćao. I tako sam ja uštedio sa onih mojih $10 koje nisam. Tako, negdje svojih, pa skoro je došlo bilo $70. O, sjajno. I na povratku u Jugoslaviju smo stali u Minhenu i tad je bio Vukas. I govori, Tito, idemo mi, ajde s menom. Mogu to govoriti. Otišli smo u neke podzemlja, ja straha ne mogu vam reći koliko je bilo, sad će s nama biti, a on je to sve već znao. Bane Sekulić, to se, evo i dan danas sjećam toga imena. Švercer mora biti da je bio neki teški. Znate koliko je robe bilo tu? Uglavnom američki. Ja sam uspio kupiti za ti $70. Mami kostim, sestri krombi štof za kaput i najvažnije sebi balonku, onu vojničku, znate ne zelene, bila je oficirska i vojnička. Oficirska je bila dvostruko skuplja, ali ne, to se ne. Ali ko je imao tu balonku, cure su bile sve njegove. Prema tome, to je tako isto. Još sam kupio neke stvari, eto, to se potrošilo. Onda nas je dočekala carina, kad smo došli na Sežanu. A šta ćemo s vama? A ona neko je bacio, onda kad se kako je uvijek bio nogomet, broj 1. A ovo Vukas, ali Vukas nije nosio. Vukas je Bani napravio jedan spisak i ja sam vidio kad mu je dao $1.500. Čujete, on je imao, oni su imali to. Mogu vam čak i jednu ako mogu, ružnu stvar reći. Mi smo došli sa ljetne vrućine iz Splita u Helsinki na otprilike ovakvu temperaturu koja je danas u Zagrebu. Ne znam iz kog razloga,
pa skoro 90% nas je jedan put dobilo oticanje nogu. I onda su doktori rekli da bi trebalo podhitno C vitamina. A naši su imali sobom, neko je rekao, pa imamo mi to 505 sa crtom, to su bile one kutije ovako s tim bombonima. I govori, pa da, govori, ne možemo vam to dati, to je za fudbalere. Sad da me ubijete, to ime, vi ga iskopajte, vođe puta, to je jedan od CK iz Beograda bio. A onda ovaj Duje Bonačić, koji je četverac bio, sad se malo mogu makniti sa jedrenja. Koji je meni, skupa smo sjedili u klupi, u školi i tako dalje. Oni nisu pojma imali da četverac ima finalnu trku za medalju. I da ju osvojio. I nas možda je 10-ak bilo. Iz raznih športova, što smo bili slobodni. Otišli smo tamo i oni su osvojili zlatnu medalju. Ja? I mi se vraćamo u selo, bili smo u sobi i na vrata ulazi Bane Sekulić, mislim da se tako zvao, doktor. Zvijezde je bio doktor. I otprilike ovo su mu bile riječi, to neću nikad zaboraviti. A jel te, momci, ovdje je neko nešto osvojio. Tako je nastupio. A Valenta, koji je mrtav sada, nažalost, iz ovoga četverca, imali smo one batine, papuče, one kad ste jedan put obukli, smrdile su toliko da niste mogli doći blizu njih. On je samo uzeo ovu jednu papuču pa ga je potegao u prsi. On ništa nije rekao, okrenio se i otišao. I onda su bili pozvani na odgovornost i htio je vratiti nazad. Isti čas. A onda je Vivoda, to se sjećam, bio ambasador za sve te zemlje gore. To su mu poslije pričali, da je on došao i da je rekao, valjda to ne znam, da četverac za nagradu, za zlatnu medalju, mora ostati do zatvaranja olimpijade. Nije se čekalo zatvaranje. Kako ste završili, onako se išlo kući. Ja. Tako su, eto, to je jedan od događaja. Ko je s vama bio u jedriličarskom timu? Sjećate se svih jedriličara koji su bili? Evo je tu, bio je pokojni Karlo Bauman, koji je poseban priča. To je njemu bila druga olimpijada. On je bio stariji, on je bio u Fincu, a on je bio na olimpijadi u Berlinu za vrijeme Hitlera. Onda je bio ovaj Fafanđel iz Lošinja. Bio je, sad za rezerva smo bili Toni Buj koji je mrtav i ja. I vođa puta, sad to bio jedan inženjer, nije ovaj. Eto, mi smo bili, svelo se konačno na to. Ovi drugi su odvisili, a što ja mogu, Mislim, to je jedan događaj koji, mogu bi ja pričati još događaj do gore i po vlakovima i šta je sve to. Ovaj Bauman je bio maher. Ali čujete, on je u biti, njegova mama je bila Njemica. A Bauman, ne znam zašto, možda i otac. A on je kasnije izvadio sve naše brodove koje su potonili, bio kralj Aleksandar. Oni putnički brodovi su vozili kasnije. On je to sve vadio. Bio je ronilac savršen. I on je umro već. Evo ga ovdje na slici. Kako je sad iz ove perspektive, jel pratite jedriličarski sport? Pratim ga stalno.
Čujete, išlo je sve napred, kao što je čitava tehnika išla svjetska napred. Međutim, ima jedna meni vrlo nesimpatična stvar, šta se danas jedrenje počelo pretvarati u neke skoro pa mototrke. Došli su ta krila na brodovima dole. Oni danas zapravo glisiraju, hvataju brzine do 70 km. Svi su sa kacigama gore. Jer jedrenje, nije jedrenje samo sjest u brod i jedrit. Kod nas je jedrenje bilo poznavanje meteorologije, poznavanje svih uvjeta na moru, poznavanje svih struja i poznavanje vjetra. A to danas, mislim da danas većina ove omladine se ne ide u tom smjeru. Oni danas njima imponira ova jurnjava, a tu od jedrenja nema ništa. Vaša klasa Zvijezda više nije olimpijska klasa, je li on to žele? Nije. A to je opet biznis. Jer to je daleko, po meni, daleko najbolji brod koji je ikad izgrađen za ovako manje regate, ne ove velike. Međutim, šta je? Vi radite štele, a ja radim neki drugi sada model. Samo novac. Znate što znači preći iz olimpijske klase da nije štela, nego da je Petar ovdje. To su milijarde pitanja. Izlazite li šta na vodu? Idete li još malo? A ne ide, ne dozvoljava mi sin. Mogu urediti brod veliki, ali sin mi ne dozvoljava da ide na regat. Ja onda kad nešto preko mobitela javim, onda oni naprave obratno od onoga što sam javio i onda dođu slabo. Pa šemo. Ne sluša? Ne, omladina je danas, pa znamo kako je omladina. Imate li kakvu poruku hrvatskim olimpijcima danas? Omladini? Ja imao bi, da bi trebalo u klubovima po meni, kad bi ja bio predsjednik, ja bi obavezno doveo da se uči meteorologija, da se uči fair jedrenje i da se uči pomoć na moru i da se uči otrovne stvari na moru koje ti se mogu dogoditi. Ja. To ste lijepo rekli. A to smo mi imali. Pa nije to problem, šta ja znam, ono popodne mjesto što tamo preko stola razgovara momak i cura preko mobitela, a gledaju jedan od drugoga. Ne razgovara, nego preko mobitela razgovara. Čujete, to meni ne ide, a to vam puno znači. Jer vas uči pomorstvu. I sigurnosti, ovo što ste rekli, to je najvažnije. Gospodine Barać, hvala vam lijepo na ovim rečenicama koje ste izgovorili o svojoj povijesti. Budite nam zdravi. Izađite još koji put na more bez obzira na sina. A šta ću? Niko mi nije više. Nikoga ne znam. Evo, mogu to reći. Otvorim Slobodnu Dalmaciju, pogledam osmrtnice, danima, više nikoga ne znam ko je umro, ne poznajem. Držite se vi još samo. Hvala vam lijepa na ovome. Neću se držati. Hvala vam lijepa na ovome. Poštovani gledatelji, evo čuli ste još jednu zanimljivu priču.